Marrazki honetan nik ikusten dut ipintzen dagoela refugio numero 2 eta kabida, ez dut ikusten ondo zenbakize, 175 pertsonandako lekue dagoela. Refugio bi eta beian. Refugio. Da, etxe bat bezala, estan apurtzen, babesten dutzen esplosioen gaitik. Eta eskatzen da isiltasune edo kartel batek hori adierazten da? Sí, silencio porque probablemente se necesite silencio para que no se oiga lo que pueda haber dentro. Silencio. 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 Ariaz betetako zakue direla nik uste dut. Eta, artekale izango da, hor balkoi bat ikusten dut artekalekue, sakuekin eta dau estalite sarrera txiki bat bakarrik ikusten da, isiltasun eskatzen dabe, suposatzen dut jendi sartzen dela horra eta isilik egon behar dela, bombardeu bildur edo otxandian 9 refugio zeuden. Pues estoy viendo los sacos que se ponían para refugios en la guerra, para los bombardeos. Sakua. Iluna guztiz. Sarrerale argitasun apur bat metro asko egoen bestaldeaino. Orduen izango zan barrutik ilune. Iluntasune. Ume da duzain egongo zanan. Ostantzi molako lekuetan ilunien da zetako ventilazio barik, usain horik ez. Hori menta bota zala bai. Bakarrik esan izotzien aititek. Ez dugu ezebe, gozi eta zorrize baino. Bai oin, gauzu edanok eta... betik hori bai konteta ben gero, Refugitzuetan eta morgola begoten ziren zanda, ondik errekaino. Zien refugio zulo bat egon lekuen, gordeleko bat egon lekuen, aldana, eingo bala, bizizegaitik eta urtetako aurria, nun gorde gainken da horrek gauzok ingo bezan, Bakotxak aldana ingo bala. Artabe, Dionisia. Ajuriaguerra, Etxebarria, Juliana. Aldai, Askorbebeitia, Vicente. Aldai, Capanaga, Alberto. Aldai, Capanaga, Francisco Javier. Aldai, Capanaga, Irene. Askorbebeitia, Ureta, Mateo. Askorbebeitia, Bogenola, Francisca. Aspe, Belacortu, María. Aspe, Belacortu, Pedro. Aspe, González de Auricana, Carmel Elibe. Aspe, Elespe, Tomás. Belacortu, Arteche, Nicolasa. Viteri, Aspe, Feliciana. Viteri, Aspe, María Loreto. Vicinay, Bengoa, José María. Gallastegui, Urien, Dominga.
Garcés Iturrieta Emeterio. Garcés Oianguren Pedro. Garcés Oianguren Juan Manuel. Garcés Oianguren Teodoro. Garcés Oianguren María Jesús. Garmendia Juan Antonio. Garmendia Miren Garbiñe. Irasuegui Gorostiza Bienvenido. Irasuegui Gorostiza María Cruz. Capanaga Urquiola Feliciano. Lasuen Goicolea Javier. Lasuen Goicolea Jesús. Lasuen Magna Celaya Jesús. Lasuen Pinto Sabin. Lasuen Pinto Iñaki. Lasuen Pinto Justo. Lersundi Ambrosio. Lersundi Pedro. Ortiz de Zarate Gallastegui Víctor. Oianguren Arruabarrena Gertrudis. Sagastizabal Ajuriaguerra María Carmen. Salutregui Manuel Sebastián. Trapero Rebollar Paula. Ugarte Uriarte Julián. Urrejola Visiola Laureano. Mutiko Ezaguna. Nescato Ezaguna. Irazábal San José Julio. Piedra Epifanio. Ruiz Arroyo Vidal. San Segundo Blanco Joaquín. Albinarrate González Vicente. Albizarrate Vicente. Arnaiz Arteche Santiago. Llanos Rodríguez José María. Muñoz Rojo Clemente. Díaz Muñoz Fernando Francisco. Elorza Ormaechea Daniel. Hernando Salaverría Saturnino. Ibeas Larios Sandalio Pablo. Losada Aguirre Lorenzo. Pérez García Mariano. Ruiz Díez Lauro. Vallejo Jaura Avelino. La muerte, erizotzie. Jente asko, umeek eta da ni guztizien artine binditzen zen, nik nebi faltan eman. Etxie gorre, etxe batzutan laute bolta gide. Horrek entzako horre zezak, guetako hemen gualteko haintxe kaliri zezar hori. Lagun edala gaitxin zien. Da, kasa baten milagroa salbekin etxe hori. Bertan ondun bizkinean, jogoi metroa, da, ez da gezaili por intuizio, no zehaitxik, ama, bada juzkunetan, bega urde biot. Da, atzartea sartu eta odoitze bombak. Halako baten, bota bezan papelak, da dene papelak. Gero azizien bombak eta papelak bombazin. Otxandio, erreka, odoles gorritu zuten bombak. Durango, gorputz zatituek. Gernika, mintzililloak. Alicante, cuerpo a tierra. Madrid, que se salve el que pueda. Barcelona, cuerpos desmembrados. Londres, Coventry. Hamburgo, hango txililloak eta haieneak ez zuten akaberarik. Belgrado, Dresde, burue bota taldauena. Hiroshima, gritos de dolor. Nagasaki, cuerpo a tierra. Tokio, que se salve el que pueda. Wuhan, Indonesia, gorputz zatituek. Laos, Argentina, Corea, cuerpos ensangrentados. Cuba, Guatemala, familiakoren bat tartean ote zen jakinguran. Yemen, cuerpo a tierra. Vietnam, que se salve el que pueda. Congo, Angola, Camboya, hango isuak denak nora ezean. Granada, Somalia, Panamá, mintzililloak. Afganistán, con un palo en la boca. Yugoslavia, que se salve el que pueda. Irak, Kuwait, gorputz zatituek. El Salvador, gritos de dolor. Egipto, sotza aguendala. Bosnia, burue bota. Nicaragua, taldauena. Sudan, gorputz zatituek. Jordania, hango txililloak eta haieneak. Sahara, ez zuten akabairik. Pakistán, Siria, gritos de impotencia. Kurdistán, cuerpos desmembrados. Libia, Palestina, gizaki zatiz betea. Líbano, aldauena. Irán, que se salve el que pueda. Que se salve el que pueda. Jendeak makila sartzen zuen agoan tinpainak ez apurtzeko.
Belarrizetan da, gatzik hainbeste ez daitzienei, aguen sotza ipinki bela, aguantetako hobetotxuo. Beti da garrantzitsue, jakitie ondo zer pasau zen. Ze, klaro, Gu pentsune dago. Etzundu napurre, ez da? Igual hau du, baina bidan moruen jakitie gauzak, bai. Bakotxak aldana, engo bala. Silencio. Silencio. Silencio.